Karibu ni umanyithie ni twerasas kithuku anzomo na ke Teresia mwende aliula mauvo kwanzia ya meko tunena ni kwisela ili itatu kenda imwetano na ambayo utumani mukuve vatendevi tuma utumani unenge mawoni maku yiulu mauvo na ngwithandi unengelele na oyambia na ndito Mutongoi TV thini wa mitandao itu ya mikumu kalile Facebook, Twitter, ovamwe na YouTube. Tuyambia ni kana Nduuthi nisyakusiiwa Mbungeni ya kaunti ya Kitui itina wa speaker Kevin Kinengo kulea kutambua Utongoi mweu wa ngaliko ya aingi aiweta kana ndena livoti yiulu wa Utongoi usu Kyumwa kivitu kyama kinamutangasie MCA wa Kyuso Munyoki Katonyi tawe Mutongoi wa aingi na MCA wa Kitui township Daniel Ngoima tamukuni wa mutalisa ngalikoni ya aingi kindo kila kileanilwe na choni ya Tongoi alamana akwati mianya isu Arson Maloki ulakuthingelela ni Ndongoi ya aingi na munyanya Boniface Katula aiweta nowe mukuni wa mutalisa ona ubyovo sikalo sya mbunge nisiende ya itina wa speaker Kinengo kumya mwamulo Utongoi mweu umaalw'e lina musangi ni wakuvingwa vilingwa mauvo na livoti kuma Mbungeni ya Kitui. Sikalo sya bunge ya kaunti ya Kitui kwisuo nisyevoilwe ni Nduuthi itina wa Utongoi mweu wa kyama kya Wiper Utongoi sweni MCA wa Kyuso Munyoki mwinzi na ulani wa Mutongoi wa aingi Mbungeni vamwe na Daniel Ngoima mukoni wa musalisa kukililo ivila sioni speaker wa bunge ya kaunti Kevin Kinengo kwa kila waweta kana speaker ya ndena livoti kuona ni mawaliku kyamani kya Wiper Tuikaunda assembly majority linda ulamu sakue ni anduma ambunge machama cha Wiper na communication yekwa kuma chamani cha Wiper na through our whip yekwa to the speaker lakini muthenya wa suo ni tuona kindu cha sanya nondu speaker ndaile kwithia akulikila maundu ma chama but ila twamikie choko na twalika mbunge nondu sio tu ina special sitting na nekala position ine yakwa speaker ni wa order security over 10 mauka kumia position ine yakwa ila na ile kwikala ta majority linda nanya ne kulio kwanda ya speaker ni moderator wa mbunge na ndaile kwithia akulikila maundu machama nondu ni ex official na TMCA as per standing order number 15 section 8 and 9 election ya mina kwa communication ikawa to the speaker na ya mina kwa to the speaker baki nukiri akitiele moni na nandiki mama uvonza wa miako ya bunge ya Kitui ya tongo Yesu Mutongoi ni Munyoki mwinzi ni maweta kana nyundu wake vuthia speaker kulea kuatia mawende kithuma kyama na kuona ni kuweke ngaliko imwe ona kwithwa kyama kya Wiper kyama ningi livoti itina wa kuika mawali uko taundu kuelesia na option bingi chama can crack the whip kwa members ile sikwitha zitelo chamani na pia be na option on there ya kuthikoti na kulazimithia by all means nondu nyene mbunge na ile kwitha nile kibila ni kya majority linda nondu ni duly elected na kyama kya Wiper kikathibitisha that kana ninja majority linda kuba majority linda onge wa ile kwithia akuimbozi wa through security akwikwa kula kwiandu na binya Utongoi ndo lazima thasio wika kilano makwenda whip ni wawali to communicate kwa speaker nitwekie Q kwisela kwa clerk na speaker ni wisenesa the new leadership nondo ni wakopiwe ni Wiper party wakana ni mwandu ala twaseto na twekie chuchu after twena vote of no confidence ya leadership ile na hivyo na kyama kya twegethia na twathi election na itu twasakwando ala mana confirm kana ni mama ile kwitha katika ibile ino nake Daniel Ngoima MCA wa Kitui township na ule ingeni we mukoni wa musalisa bungeni ni waweta kana chama cha Wiper nikianenga ni livoti kwikila kana speaker wa mbunge itina wa kuika mawaliuku vala waweta kana speaker yu niwo kwenda kuweta mwane kubungeni ya Kitui vala waweta mayesa kulela inde mesukumana na kimuvaka kyama kya Wiper Kinengo ndaya na menya yo mayosa kwa kilangu weta communication ya kwa nondo whip niwo kuna kendoke kwa niwo communicate na speaker under standing order number 15 section 8 nini kite siendusi on the processes on the ila sialete na kwa jagoni na msafu na kueffect decision ya chama kwa siendusi on the paiba ando speaker wele kwe bidara ya siande sikana this leadership the new leadership kuma kwa Wiper kana katika records na mwalama na atuye makwatelele meanya isu Mutongoi ni Harrison Maluke ni maweta kana niwa Mutongoi wa aingi bungeni ya Kitui yoweta kana vaina livoti kuona ni kana nuneki sunza Utongoi ni wachama cha Wiper vala kwenda kyama kiati mitalatala ila ya ilite na ukenda eveta kuma meanya nisu as per now no inye majority leader wa county assembly ya Kitui
na ethia ngauma mweu no atiiwe ula wikati ka constitution yetu ya chama na katika standing orders situ ila tutume abana katika county assembly ya Kitui ekanga yathime andu tumaendete muno ma Kitui na tumwatha kana ni tukwendea kumuthukuma na ni tuyumite kumuthukuma ni kuisa kwithia ni mwatusa kuye na KMCA wa Tharaka Muthengi Ndangara ni waweta kana Utongoi mweu wa kyama kieni wa andu meyosete ndi tikuma kwa chama cha Wiper wala waweta kana valolo na nyaika mitandao nitota na umiti chamani ki cha Wiper. Leo wamekipata. Wakati ule mwingine walijaribu kuangusha speaker, wakaleta signatures zao zilikuwa fake, watu 15 wakaanguka. Sasa wakasema badala ya county assembly ya Kitui itulie na imakinika kufanya kazi, wanaleta tena vitimbi za kutoa leadership. Kama unataka kutoa leadership kuna utaratibu ambao unatumika, communication inafanywa na speaker pale, lakini leo wameleta vituko na vitimbi pale. Kuripoti Blingo Movo kuma kaunti ya Kitui nilina Musangi.